Kalkalava mai lau Samoa Entertainment TV. Mai pia. Ai tatu tumu ole ne yaso usi mai fafonga. E tasi le afe moa e mawhaiona wha amamā ma wha opusa I totonu le itu la. Le sawa o le whale Fasimoa Frankie. Lea ua tatala ilo na whale ngosi o loa I whanua le stek po le Samoa Trust Estates I muli whanua. O le aso valua uni o le aso tofi le vai aso talua I nā sia I le minister o whaatuanga. Le Stek Authority, ma le Export Authority, la aule le mali e toa le Watea Schmidt. Le te talaina aloa I o le atina e fau le a Frankie. O se tasi o wha ama I te walangolangoina le Export Authority po le pulenga o loa whaatau I fafo. I le wha mtalanga aloa ia mai le Official Minister. Le taatia ai o se whaasino ala mai le kapeneta tal mai fepua le lu o lua tolu. Mai o lo o whaanga solo ai lo na whaatulanganga. I le ngalulu e whaatasi o le Stek po le Samoa Trust Estate male Company le Frankie le atina ina o le whale Fasimoa o le pulenga o loa whaatau I fafo po le Export Authority. O lo taitai whanoi le sunga tanga loa Eddie Wilson, ma le tōtino le sunga pali I pānoa tāvita moala. O le sui CEO o le Stek Natasha Kolose, ma le sui o le KVA Consultant a fua kolone va ai. O malo whaalolongia na o le sauninga tatala o le whale Fasimoa I mulwhanua, ma whaafeilua I whaapitoa le pule whaatonu le Frankie Group, le sunga pito vau manaia mei kai. Mamoli mawinai, ele asia singa al komiti, le whaasolonga atoa o le whale Fasimanu, whaatino e masini so solo mai o se tau penga o moa o lo fulfulua, whaasoloane le whaamamae umane le ono se fulu minute, wo o atu le tasi le afe moa wo umo na whao pusa mo le whaata watu. Na whaafitai ai le minister le pule whaatonu o Frankie Group, male au whainga alwenga ai o langolango malosi ile fa ato atoa ino le nei ati nai, mai le pulenga o le Stek ma le Export Authority. Sauno fo ile minister o I tonu lava, lea e mawai le sootanga o le poloketi miliona ta la nuu, o lo o lau oloa, e ati na e aipa moa, e manuia ma whaata watu ile whale Fasimoa, o whaalia fo ile fia o le taitaifono o loa whaatau whafo le sunga tangaloa, talu e o atu le ono se fulu miliona ta la ili tausanga tupe, o lo o alu I whafo ile whaatau nga mai o moa, tusa ma le afe tane o moa, e whaatau mai le masina. O le ploketi le a Frankie e le na o le paua lea. Fola le minister e tele ia whaamonianga whaapea o muli mai. Mo le atina ina o whaatuanga, ai o le whaatu mawina na maua o tau mawha Samoa, ma si iti ai fo I ana o loa whaatau atu ia tunu utua oi. Inisi o tala o so ai nei so tofi, o tau nuu malanga le Lady Naomi mai apia I whangatongo e pe fo na moli mawina, le tau nuu mai ai ma le manuia I le tai ao le so. O le malanga o le stofi o le vanso taluai na matua I longa o na tumu, na o lava le lua se lau 5 I le au malanga, o le maliu na moli mai, ma toe fo iatu I le afiafi, ai o le au malanga fo I o leisi maliu na avantua I le toe fo iatu le vaa I apia peitai. E fo iatu le vaa I Samoa tuto o tasi le vai aso taluai, ai o lo o taatitia lava le uta o pailate o wha moli na sauma le vaa. O le nā uta pe wha I le 5 pailate o pusa o loa, o lo o tusi ai test kit, mo le covets fuluiva. Na taati ai lava I le wafu mai le aso tofi, aso foraile, aso toonai, aso saa, e o lava I le aso ngofua o vela sia I le wafu, le auta o pusa e whai Yesu enga koviti. Ta ua fo il ofisa va ai Amerika Samoa talu lava, o na toe tatala malanga le va ama pemita I le umane o tapor koviti, e tumu lava ona enga fatia I le tuatele, le pase se lau nos fultala, mo le ono I le fitu I tula e folau whaatusa le fitu se lau tala o le awala vave e na o le 5 minute. Ta ua le ofisa va o le a vave o na tali watu le Lady Samoa I le so, whaatusa I le stofi o le vanso taluai, e ta ane lava le ono, I le afiafi whaatu a uma o na te uta, ma whaatu a talai e fo I taula ma tu uwa atu moa pia. Ua o whaatasi ai neil wha ama ite al palemene o Samoa, le whaalawi loa le whongwhetalai o le mota, ia la e uliuli whai pule ia stofi e pa u iai ana sofono. Ma le tau mawhainga a le to manga mo e popuanga tia po le SVSG ia so tofi foi. E whaatau whaapitoa ia na ipu keke po cupcakes. E tasi lava le tau nuunga mal wha moe moe o ia wha ama ite o le stofi. Ina ia wha ailoa atua I le langolango I ngā ruenga wha aititi ai sa wanga. Wha sanga I tinama whanau I Samoa. O na nafi na la e yuli ai whaipule ai o na nafi foi, e o atu le lua se lau cupcakes
Po o ipu keke na taulia uma i le lua tā la i le ipu. Saunua i le presidente o le toʻomanga Siliniu Lina Jang. O le saole na o le ainga Robert Malote Savelio le fianga fasto. Isa ili ngā tupe a le toʻomanga mo e popua ngā tiolo o whaia nei. O tupe umalawa e maua. E mō le whaawa wina o le au onanga i le Campus of Hope i tōna i mātou, peitai. O le stofi o le vai o so fau, o le au atu le whase lau cupcakes, e ki liva atu i lou ofisa mō South Sosani, taimi nei, e lata i le fitu se fulu tamaiti o tausia le campus, fua i le tele o muenga mawa no o le fale, e ese maiti nāma whanau sa waina o lo tausia i foi, i le lotoa e whaatalea i alato mta upul whaamsinonga. I le umane o le asofono, o le stofi, na whaafta iai fo e le fionga i le whawhtalai o le mota li o pali i ta eo maspau. A fionga i whaipule i le langolango ina o le whaamoe moi le la eo liuli a stofi. Ai e whaanga solo ai pia i si tau o le manga le fono o lumana ai. Ma le tala whaai u mai le pale mene wa tali ato e nei le malo le tala sanga al komiti o tula fono tu mau. A le mauta, whaatatau le toe te talaina le o avanoa skola sipi i loia. Mai le na o le tasi le avanoa o lo o iei talu mai le luafe sultolu. Ile si itia o avanoa, e fo ia ile whaafita uli o le lava o lo ia. Ai wisi mai whaafonga il tali il malo e pena fonga ina il suipa al mia le fionga tuala te vanga Iosefo Ponifasio. Na ia toi sirisira il malo e toi talaina o avanoa skol sipi, e mwhaiai o na ngavaa alo mwhanau lo ia, e anga iatu mua o nga tautumai wha lo ia, o le tali alo ofisa lo Iosili, e tali sa paia malangolango ina, maawe le whaafitai le ofisa lo Iosili i le whautuanga al komiti mo le ilo le ina le kapeneta ma le komiti o skol sip ona e le ai se marusianga o iai le ofisa e mawhai ai ona whaia nei ilo ilonga whaapitoa mo skol sipi mo i la tau e fia vea mo lo ia. E o mai le teimi nei e le maua mai lava se tali mai le komiti o skol sipi e winga i le talusanga le ofisa lea na tui natu i le kapeneta sa talo sanga ina ai le whaonga aina o tupe whaasao, e whaonga aina e whaatupe aia o onga, a tawaiti a onga whaalo ia, o lo ngā rue whaamaitaimi i tutonu o le ofisa. Na tui na atu le pepa i le komiti o skol sipi mo le ilo ilonga, talu mai te sema lo olo tasi. Sa aturi lo pea e le ofisa sitali, ma se whaiunga e o mai le teimi nei, ai ua tuina mai le whautuanga e lei. Taloina se fontanga al komiti skol sipi. Le fionga le suipa le mia tuala te vanga Iosefo Ponifasio. Lele. O falo iai. Ole. Ele peli nambara sakirero e posi da fiel. Ai sa sida ia. Sola manga ele. Peli nambara la ese si bela iai. Alfabla. O kire avea wai. Ole mfengo a veces ka se grupo. O leva mo karsanga aku. Pea aku kongi el malo sa o kawa. Ele mfai, ele o mai ali kongi. Ia la ala ku ku kawa la ko mai lik pe aku mai. O se fanga wala e o se fanga o ke ki ma ke o mai. Wa fo ele vengo kongi sa o kawa. Se o ka karsanga fa fia. No al mis ka ku pe o karsanga. Ele ia. Yo o mai ia ole o kasa ko me ka va langa de ko ngia sa o ka va awa o mo ko ole fengo ko driving sa ka va la le o le nga nga ko la fongo ni la ku ale ke fi ka lango ia ni ku la fongo ala bebe ya la bebe wala ka boya au ke io inga la va finga ngalo le se o kere ka ngo ka vali wa ka ko pa suisi skula fo ngo ka fi ka vali ya o fa fi kai le svinga malo ma ngai so lo o se o mako le ka pakia ko si o ku malo o la unga ya le mbu vi ia il palbi sa le fa fo mai ke vi ia la uti ano vi ia palbi e vi ngai dia fioko e ia se mero ku malo a fioko e palbi ia ala o que la ku ko nge kere ku ko nge a fa la o palbi e bi uma sa o palbi
se fa ki kenya e nga Samoa te mi uma Samoa il palmi ala le el palmi e sa ala mo fa ya fa ka ya glo ka pa ka palmi e wi ya ke ya fio quasi bene ku maro ya sa ala kal ki Samoa se o fi e Samoa o que fa ki kenya e Samoa umba ia maua pero so fu la o anga ka inga se ka ko fenga malo ke vai kau ka ko ga lu fa ka si uma ia o me o pogi o ka ko ka ia ka i yo halo ia ka ko ga lu fa ka si uma o ko ka se na ko le maguia se ka ko o fia lo ia le la fe lo se nga ngumela limba pasal nga ngumela limba fa pe wi ala ka po pesela de ika e ale o fa mula fai o fia ya pese ai lavi sau a fia mai ka ko nga lu ka sa ke ko le al fa la vera o e so po mangi so ya o le ke ai nga sa mo mai fa o fa ya o so o le fia le kula ngi so le Maria lo fionga le sui mamalu ya tamama tua sei kwa kula no le fionga mista fato anga le ka olu wa se selenga tu la melo fionga mista fato no le wa tu la fono o la un meto fato anga sui ma ol fa sao ele io atu pesta molo wa se selenga ele io atu alfa pule e winga le wa se selenga ese suyo le tu marona watu alfa pule matele i filo de fa saonga na la o fionga ni te o fa ftai o ese mele tu Lau Samoa Entertainment TV mas fa o poponga ia so ataya o ia lo fo le tua ai fa se foi